ekipa, nalazimo se ispred naše lijepe škole u Hrvatskom Leskovcu. Ovdje svakog dana prolazi hrdo pješaka, auta, romobila, bicikala. Svi oni imaju isti cilj, da dođu od točke A do točke B. I to na vrijeme. Ljudi često imaju ideju da put od škole do kuće izgleda ovako. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. A najčešće zapravo izgleda ovako. Kaos. Kako bi se mi, školarci i vi vozači što bolje snalazili u tom kaosu, odlučili smo za nas i vas snimiti ovaj video. Kako se odgovorno i solidarno ponašati u prometu. Prvo i osnovno, kako se prolazi cesta? Kad prelazimo cestu, krajničkom okom pogledamo ima li ovog znaka. Ispod tog znaka se nalaze bijele pruge po kojima nazivamo koju afričku životinju? Zebra! Bravo! Kad dođeš do zebre, moraš prvo stati. Tad je važno da si jako koncentrirani i razmišljaš o prelasku preko zebre, a ne o zadaći, sladoljedu ili onom dečku iz treće klupe koji ti se baš jako sviđa. Znači staneš, pogledaš lijevo, desno, pa opet lijevo. Ovako se sigurno ne prelazi preko ceste. Hej, ne trči! A bome ni ovako sporo. Pješaci, krećete se pješačkom stazom i nemojte se igrati u prometu, jer promet nije igralište. Kao što vidite, ovdje se nogostup jako suzio, zato idemo jedan iza drugoga. Tu nema gurkanja, jurenja, žurenja. Tu idemo jedan iza drugoga dok pločnik ponovno ne naraste. Tena, Izi, Mihaela, oni ništa ne čuju. Otvorite oči, načulite uši i nalazite se u prometu. A sad idemo do semafora. Tu je stvar vrlo jasna. Vozači imaju 3 boje, a mi pješaci samo 2. Crveni je pješak koji stoji i zeleni koji hoda. Kada je vozačima zeleno, nama pješacima je crveno. Kada je vozačima crveno, nama je zeleno. Kad je mrak, dan, kiša, sunce, oluja, vulkan, uvijek čekaš da se zeleno svjetlo upali, a tek onda možeš dalje. Ali kad ti se upali, moraš pogledati lijevo, desno, lijevo da se uvjeriš da je prelazak siguran. Pazi sad, kad si pješak u prometu i odjednom više nema nogostupa, tad se trebaš kretati skroz uz rub kolnika. To ćeš učiniti tako da se krećeš ususret automobilima, a ako si biciklist, onda u istom smjeru kao i auti. Krećite se jedan iza drugoga, nosite veselu odjeću jarkih boja, a torba bi trebala obavezno imati mačje oči koje svijetle u mraku. Važno je da nas vozači vide. Ako si biciklist, važno je da zapamtiš ovo. Promet je zadnje mjesto na kojem bi se trebao praviti važan. Wow, super trik si naučio, ali please, nemoj to raditi u prometu. Ovo je definitivno najgluplja stvar koju možeš napraviti na cesti. Biciklisti i romobilisti, budite oprezni. A sad prijelazak preko pruge. Vidite li ovaj znak? Jel ga vidite? Ovdje piše zabranjen prijelaz preko kolosijeka. Da ga pročitam još jednom.
Zabranjen prijelaz preko kolosijeka. Pruga se prijelazi ovdje. Na ovom mjestu potrebno je pojačati oprez na maksimum. Pruga se prelazi samo kad je rampa podignuta, ali čak i onda oprezno pogledajte lijevo i desno. I za kraj, dragi vozači, naše mame, bake, tate i djedovi. Hvala vam što nas vozite u školu i dolazite po nas. Ujutro kad ovdje nastane dugačka kolona, znam, svi postajemo malo živčani i nervozni. A od onog trena kad se nađeš u dugačkoj koloni, samo duboko diši. Sve u životu prođe, pa tako i kolona. Jedan po jedan auto stane ispred škole. Upali sva 4 žmigavca i tu počinje akcija od svega 10 sekundi. Otvaranje vrata, iskrcavanje, zatvaranje i to bi bilo to. Sljedeći, nemojte preticati kolonu, čekajte na svoj red, kao što čekate u banci, pošti ili u dućanu na blagajni. Kada iskrcate djecu iz auta, nemojte se tu okretati, zato što tu nastane velika gužva. Eto, sad sve znamo. Školarci, pamet u glavu. Cesta nije igralište, a vi odrasli pazite na nas. Vidimo se ljudi, već sutra ujutro u prometu.